हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हूँ विश्व पखाल दिवस से किसी रेसिपी बनाऊँगी। देखो मुझे अलड़ी आलू भजा को बनैबी से तेल बसई नहीं कड़े तेल पकई नहीं से जीरा और सोरिष पकईने एवं मु पियाज को ऐड करनेली। पियाज को टिके गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत भाजवा। एवं मुझे अलड़ी आलू को देखो ये भाव में काटी रखी। तो मुझे अलड़ी आलू को पकई नेबी। देखो पियाज भाजी आसला से अलड़ी आलू को पकई नेली। एवं मुझे टमाटो को पकई नेबी। मु आगरू कही टमाटो परिवा परे ही पकेबा भजारे। एवं मुझे हल्दी गुंड पकई नेली, लंका गुंड एवं स्वाद अनुसार लुण को पकई नेली। देखो जीरा गुंड टिके एवं धनिया गुंड टिके मध्य पकई नेली। को घोड़े नबा। देखो मुझे गोटा कलरा भजा करेंगे से देखो मु कलरा को भितर तार मंजी बाहर करके एमती काटी नहीं। जेहेतु छोट कलर थिला तो ये काटी बड़ कलरा को मुझे मझिरू काटी नहीं। देखो ये भितर मुझे प्रथम मुझे सीझे नेबी। देखो मु तावारे टिके पानी देली। एवं मुझे कलरा गुड़ा को सीझे नेबी। देखो एथिरे मु टिके लुण ऐड करनेली। देखो एथिरे मु टिके लुण ऐड करनेली। पुनिया को टिके सीझा पाई छाड़ीदबा। कलर सीझा भितर यार स्टफिंग रेडी करनेबी। से कड़े टिके तेल पकई नेली। 2 स्पून तेल पकई नेली। से छोट छोट कर पियाज को काटी रखी ताको पकई नेबी। अपन जीरा सोरिष देले चलो किंतु मुझे जीरा सोरिष फुटण देनी। पियाज को काटी नेली। पियाज टिके भाजी गला पर मुझे टमाटो को पकई नेबी। देखो नहीं सॉरी पियाज भाजी गला पर मुझे पकई नेबी सोरिषर बटा और टमाटो दुईट जाक पकई नेबी। से सोरिष बटारे मु बाटी सोरिष, जीरा आउ अदा, सुखिला लंका एवं रसुण। देखो ताको मु पकई नेली। से मु गोटे टमाट को काट रखी ताको पकई नेली। एथिरे मु टिके पानी देदेली जेहेतु सेटा लगी जाउची कड़ाई रे मसलाटी मु टिके पानी ऐड कर नेली। एथिरे मु वर्तमान हळदी गुंड, लंका गुंड एवं स्वाद अनुसार लुण को पकई नेली। एबे मसलाटी को सीझा टिके समय छाड़ीदबा। देखो ये भितर आमर कलरा पूरा सीझी जाइए। तो कलरा को हम बाहर कर नबा। एवं आमर स्टफिंग भी पूरा रेडी हो गला। देखो स्टफिंग आमर रेडी हो गला। देखो जेहेतु मसलार कंचा बास्ना रही से टिके भलसे भाजी नेली। देखो केते सुंदर भी देखा जाउछे। तो ये भजा को आम कौन करवा ना से जो कलर रे पूरा दबा जो मुझे से भीतर तार मंजी बाहर कर नहीं से भीतर मुझा को पूरा नेबी। देखो वर्तमान मुझे पूरा गुड़ ठंडा छाड़ीदबा। देखो ये कलर पूरा सीझी जाइए। से भीतर मंजी भी बाहर हो जाइए। से भितर आम से स्टफिंग को दबा। देखो ये भाव में दिहब। देखो यही भाव में सब गुड़ा को
ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ବସାଇ ନେଇଛି ତାୱାରେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ସେ କଲରା ଗୁଡ଼ାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟା କଲରା ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଟଳକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କଟିକି ପୋଟଳ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇକି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ବଟା ଦେଇକି ଭାଜି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଲି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ସେ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟା କଲରା ଭଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟା କଲରା ଭଜା। ତ ଏବେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତରେ ଦହି ପକାଇ ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଲି ଏବଂ ପାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଇଗଣ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଗୋଟା କଲରା ଭଜା ଏବଂ ବାଇଗଣ ଭଜା ଦୁଇଟି ଯାକ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣ ଚକଟା ପାଇଁ ଭାଜି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ବିରି ଯାଇ ପକାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଯାଇ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ପକାଇ ନେବି। ଜିରା ଟିକେ ଏବଂ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ନେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇଦେବି ସେ ଭିତରେ। ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଝେଇକି ଚକଟିକି ରଖିଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ এটা ପୁରା ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସେଇ ଚକଟା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବି ଚକଟା ଆଳୁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ପକାଇ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦହି ପଖାଳରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲରେ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇ ନେଲି, ବିରି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି, ଟିକେ ମେଥି ପାନ ମହୁରିକୁ ପକାଇଦେଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେଲି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ମୋର ଏବେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଏବଂ କମଳାର ପତ୍ର ଦେଇକି ଦହି ପଖାଳ ରେଡ଼ି କରିଛି। ଆଚାର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଗୋଟା କଲରା ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଅଲଡ଼ି ଆଳୁ ଭଜା ଏବଂ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋର ପସରା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।